Mtala. Mzulu uhamba njani? Uyabongazi wena vele ukuthi labo ndoda labapakela kusasa vele bazafika Jola. Ngizwile vele Hipro vele angilubeki kusasa mina so. Mtala ungasaba ngitsho vele upakela lo ngize bakhulumile ukuthi abalankinga lathi thina amaZimbabwe. Bathi abalankinga lathi thina amaZimbabwe. Tshela wena bathi vele thina. Manje wena uyakuba khona vele. Mtala yanga bakufana ngihambe mina vele ngisabe ngihamba labanye abajwela kwiMachel bathi vele ujoyina iMachel vele thina sabe sigudi Mtala ngiyakutshela uzanga kutshele abantu laba vele zikele minqa vele abantu laba bafuna ukubamba kuhle so waye bethi kabalankinga lathi bebe bezendaweni yethu iHebrew bafuna ukusithola kuhle mina kangelubeki Mtala wena vele ungachintshele wena Mtala uyabusa ungicabangisa ngiyakutshela abantu laba baye bezendaweni yethu kodwa bathi abalankinga lathi njani phela iHebrew ngeke kuyabe kuthi ukuthi kule nkinga lema Nigerians zwani iHebrew ngeke bazathola abantu ngoba bazathola thina iHebrew kabalankinga lathi njani bafuna ukusibamba kuhle mina kangelubeki kusasa vele mina edorobheni vele angingeni Mtala wena vele into yona ngosenge vele mina ngiyabe kuthengile ukudla kwami vele ngiyabe hlala endlini usuku lonke Mtala vele bese ngithengele emvumo ngithi vele ngiyakuMachel match vele kusasa so ungajoyina abantu laba ukupakela ukubona kuye bangaphilanga kuhle khona usumbonisile asubonisa ngisalubeki ungalubeki Mzulu zabanjwa angamandoda kuchaya ngesikelemo so ndoda